Perfect Herbal Medicine ni iki kigo cyifashisha umwimerere w'ibimera gusa mu burambe bwacyo cyagobotse ubuzima bw'abatari bake cyifashishije ubuhanga mu guhangamura indwara nka reflexology yongerera umubiri ubudahangarwa ikirukana stress, umunabi n'umunaniro, hydrotherapy ivura umugongo n'amagufa, hakaba na aromatherapy ifasha imyanya y'ubuhumekero ugacukubira n'indwara nka asima n'izindi. Ngwino kandi wigurira imiti irwanya umuvuduko w'amaraso, diyabete n'ibindi. Twongeye kubasuhuza bantu mudukurikiranye muno mwanya bari hano mu gihugu cy'iwacu Rwanda cyangwa se bari mu bihugu byo hanze musanze mudukurikirana. N'ubundi muno mwanya turacyari kuri Perfect Herbal Medicine, aho turimo gufasha abanyarwanda ku bibazo by'uburwayi bugiye butandukanye. Ngira ngo abasanze mutugana murabizi, aho turimo gukora n'ikigo cya BF Suma, ikigo cy'abanyamerika, kimwe mu bigo bikomeye cyane bifite zimwe muri products ziri naturere. Timo turakora nacyo hano kuri Perfect Herbal Medicine. Muno mwanya tufite zimwe muri product n'ubundi zirimo gufasha abanyarwanda na ku bibazo bigendanye n'imyororokere. Ndagira ngo muno mwanya tufatanye kuganira ku bibazo bigendanye n'imyororokere mu kumande zombi, haba ku badamu cyangwa se abagabo muri rusange. Tufite zimwe muri product hano zigiye zitandukanye mw'ibyo bibazo. Iyo tugiye ku bagabo tubafite imwe muri product nziza cyane ikomeye bita Prostate Relax. Iyi ni imwe muri product irimo gufasha abanyarwanda ku bibazo bigendanye na prostate. Ndagira ngo iyo tuvuze prostate, ngira ngo abadukurikiye, iyo tuvuze prostate ku bagabo ni imwe mu nyama ikorerwamo amasoro ku bagabo. Iriya nyama yatangiye kwangirika, n'andi usanga hatangiye kuba n'ikibazo mu bigendanye no gutera akabariro, ariko 80% usanga ari iriya nyama yatangiye kugira ikibazo. Rimwe na rimwe tugakoresha imiti ngo yongere imbaraga na Viagra n'ibindi, ariko tuba turimo kwangiza umubiri wacu, ni handi uzasanga umuntu byamuvirimo kanseri ya prostate. Tubafite imwe muri product ikomeye cyane. Rero bantu mwatangiye kugira ibibazo mu myororokere ku bagabo, mwumva bitameze neza, ni mugane Perfect Herbal Medicine tubafashe turebe ko iriya nyama yanyu itangiza ikibazo kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ntago ari byo gusa ku bagabo, tufite n'izindi product bafite ibibazo bigendanye nuko intanga zaba ari ibihuhwe. Turimo turafasha abanyarwanda hano ubuzima bukagenda neza. Nta kindi rero mutugane tubafashe ubuzima burusheho kugenda neza hano kuri Perfect Herbal Medicine. Ntago ari byo gusa, iyo tugiye ku myororokere naho tureba cyane cyane no ku bibazo bigendanye n'imisemburo. Rimwe na rimwe hari imisemburo y'umuntu iba yatangiye kugira ikibazo itari kurudira mu mubiri we. Turimo turabafasha, mutugane tubasuzume abafite ibyo bibazo kugira ngo tumenye nyirizina ikibazo mufite, turusheho kubafasha ubuzima burusheho kugenda neza. Ntago ari byo gusa rero, dukomeje no ku badamu cyangwa se abakobwa nabo turimo turafasha ku bigendanye n'imyororokere. Rimwe na rimwe tuvuze ku gitsina gore usanga bishingiye ku misemburo yabo ibitameze neza. Tufite imwe muri product nziza cyane bita Refined Ions irimo kudufasha kuringaniza imisemburo. Bantu badamu cyangwa se abakobwa bafite ibibazo by'ibibyimba byabaye byinshi mu nda, birimo gutuma mu bijyanye n'imyororokere bitagenda neza, iyo Ions yongera kudufasha kubyimbura biriya bibyimba bakunda kugira batagize gute, batababaze. Ntago ari byo gusa rero, tufite n'undi muti bita Femicare. Femicare ni imwe muri product ikomeye cyane irimo gufasha abadamu cyangwa abakobwa ku bigendanye n'ikibazo cy'ama-infection. Nabyo iyo tugiye ku bibazo by'imyororokere y'ama-infection yamaze kuba menshi, akenshi bituma n'ahandi ku gitsina gore azatangira kubura n'ubushake uko ama-infection yamaze kuba menshi. Iyi ngiyi yongera kudufasha kugira ngo bagire ubushake babandi bamaze kugira ikibazo cy'ama-infection yamaze kuba menshi. N'ibindi bigiye bitandukanye, nimutugana tuzarushaho kubafasha ibintu birushaho kugenda neza. Rero nta kindi twavuga ku bigendanye n'imyororokere bantu mudukurikiye, nuko mwagana kuri Perfect Herbal Medicine tugagumya kubafasha ubuzima bukurushaho kugenda neza. Turimo turafasha abanyarwanda, aho turimo gukorera hano mu karere ka Kicukiro, hano mu kagari ka Kabeza. Abazi Kabeza ku muhanda mushyashya umanuka ujya Kicukiro. Rero ukeneye ubundi busobanuro waduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 72 4884. Abakoresha Airtel Tigo 0739 07 06 Murakoze cyane rero. Perfect Herbal Medicine mutugane tubafashe kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Dufite abaganga barimo kubakurikirana kandi bakabafasha neza. Murakoze cyane.